Jako teška, zahtjevna utakmica, po meni teža će biti ta utakmica nego na Poljudu. Oni su to prvo kolo uzeli 3 boda. To je prva utakmica doma. Domaća, na krilima te pobjede će doći, bit će sigurno motivirani. Ali što sam rekao jučer svojim dečkima, jednostavno mi moramo biti motivirani i moramo biti gladniji od njih. Ponoviti utakmicu ko u Splitu i onda će biti sve u redu. A što je rekao trener, sutra će biti jako zahtjevna utakmica. Po meni bit će puno borbi i duela, a s naše strane moramo ostati mirni i koncentrirani kroz cijelu utakmicu. Ne smijemo raditi nikakve greške jer Šibenik to zna dobro kazniti. I nadam se da ćemo to sve uspjeti i dobiti utakmicu. Kako je zdravstveno stanje pred utakmicu? Će biti nekakvih drastičnih promjena u sastavu? Lučić crveni karton, Lešković, Krušelj, Hlevnjak, ozlijeđeni, Čuberice vratio u kadar. Ovi ostali su svi ok. Sam nekog zaboravio, nisam, to je to, ja mislim. To je to, da. Zamjena za Lučić. Katalinić. Katalinić, znači već se zna. Zna se. Šibenik i Friški, od nepoznanica ili njihova cijela ekipa? Pa nije nepoznanica. Mislim, većina je ta ekipa ostala od lani, taj Kostur. Sad su u Osijeku dobili tu utakmicu, mogla utakmica otići u drugom smjeru, ali su je dobili na neku malo sreće, malo ovog, malo onog, ali dobro, treba dobiti takvu utakmicu, tako da će sigurno biti motivirani, njima je to prva utakmica doma, bit će vruće, užasno, teren je malo lošiji koliko sam vidio, tako da će biti zahtjevna utakmica, ali jednostavno moramo moći odgovoriti tome, mi smo Slaven Belupo, mi smo prvoligaš, dugogodišnji i moramo se dole postaviti sa gardom. Vi ste njih podučavali, malo znate kakvi su sad došli u prvu ligu? Dobro, imaju opasnog iskusnog Santinija, Božić, Majić, jako dobra krila, tako da obrana nam mora biti na nivou, ko što je bila u Splitu i onda će biti sve ok. Kratko pitanje samo, silom prilika ove dvije špice koje su došle, morat će igrati možda i prije nego što ste očekivali, to je veću neku minutažu. Koliko ste zadovoljni ovim prvim minutama? Jako zadovoljan sa Butićem. Martinović imao neku manju minutažu, sad ne mogu to baš ocijeniti, Butić je jako zadovoljan sa njim. Za razliku od Poljuda, znači gdje se očekivalo da budete defensivni, da ne morate tražiti igru i nadigravati se s ekipom, sad u Šibeniku se očekuje vjerojatno da zaigrate malo više napadački. Kako hoćete se postaviti tako od prve minute ili ćete vrebati? Pa moramo opet imati dozu opreza. Sigurno će biti drugčija puno utakmica. Jednostavno ne smijemo pustiti Šibeniku da dođe u neki rezultatski plus, onda će biti jako teško. Mora biti oprezna utakmica, iskontrolirana i onda će doći naša kvaliteta do izražaja. Kako je na momčad djelovala ova situacija s Poljuda? Znači, sudačka komisija je potvrdila da je propust u 82. kreće čist ko suza, ali 82. odnosno 81. poništena od toga. Su dečki možda razočarani? Pa dečki, mislim, razočarani. Razočarani su jer nismo uzeli taj bod što smo zaslužili. I onda jesi naravno razočaran, nama taj bod je možda mogao okrenuti cijelu sezonu naopako. Ali meni je najbitnije da su oni meni dobro izgledali. Mi smo, ne znam, zadnjih 20 godina. Rijetka ekipa koja je Hajduka ostavila maltene bez šuta u gol na Poljudu. Sa Rakitićem, Perišićem, ja se ne sjećam neke njihove šanse izuzev tog drugog gola. Ovo ostalo je bilo sve sterilno sa njihove strane. Ali dobro, to je zasluga i naše ekipe, jer smo stvarno bili dobri, energični, kvalitetni u tom bloku. Čak i opasni nešto prema naprijed koliko su mogli, tako da sve su dečki ispoštovali, odigrali su kako samo nas nije nagradio taj rezultat na kraju. Ali to će doći, neka oni budu takvi, to će doći prije ili kasnije. Da, Hajduk nije imao šansu osim ta 2 gola, ali ostaje opet ona 37 minuta, tu smo vidjeli dječje bolesti obrane, znači dosta smiješno se ispalo kod tog drugog gola. To nam je jedina, tu nam je malo pukao taj lanac bio i to je ta greška, to se ne smije ponavljati takve situacije. Jer igrači su bili agresivni skoro cijelu utakmicu, a tu baš gdje je trebala agresivnost i izostav je pritisk da se napravi faul prije. Da, trebalo je raditi taj faul prije na centru tamo, ali dobro, šta je tu je. Iz grešaka ćemo naučiti. S obzirom na odlazak vjerojatno i Plane, da li se tu sad traži neko novo rješenje na stoperskim pozicijama u vidu novog igrača? Ne. Imamo Leškovića sad brzo vratiti, tako da smo tu dobro pokriveni.
Treba ostaviti To čisto zato ste krenuli sa trojicom iza, pa... Dobro, sad to, nešto- ja se tu posložim lako, ja imam tu, mogu ja tu i Baltu vratiti na stopera, treba dati prostora i Kataliniću, tako da tu nećemo tražiti nova rješenja, sigurno. Pitanje za Miku? Evo, prošla sezona bila je dosta turbulentna za tebe, koliko si ti zadovoljan sa svojom fizičkom spremom, psihičkom, se osjećaš na 100% ili... Pa zadovoljan sam kako su prošle pripreme, dobro smo trenirali, fizički isto odlično se osjećam, tako da jedva čekam utakmicu i tako. Jesi zadovoljan s pozicijom na kojoj ti trener postavio? Jesu. Možda tu najviše možeš pružiti? Pa mogu igrat sve u centru, nebitno 6, 8, 10. U novoj sezoni ambicije tvoje osobne kakve su? Pa što više pomagati ekipe, asistencijama, golovima, ako je to moguće. Davati sve od sebe svaku utakmicu i to je to. Može li ova sezona biti uspješnija za Naravno. Da, bit će. kakav plasman ti očekuješ, priželjkuješ? A ne znam, vidjet ćemo. Sama liga će biti teža nego prošle sezone. Ne znam, mislim da hoće, da. Mislim da hoće.